In die meer as 25 jaar wat ek op Kleinberg werk en bly, het nog nooit so iets plaasgevind nie. Dit is vir my baie hartseer. As ek nou nog so dink, baie van ons kon dood gewees het, ons het klein kinders wat saam ons bly in die huise. Nie een van ons weet of ons huise veilig is, laat ons nog weer kan inwoon of wat. Ons is net een en elk bly dat ons nog lewe en veilig is. Baie mense verloor hulle lewens in sulke vloeds en reën en goed.